Kanyang laki din! Apaw, nagmayamot tayo na ita manok mo mayawt. Nagtaraki mo tayo. Siyempre, tata. Agdaya ti manok ko sa nataraki. No taraki takin manok, agraman dagiti manok, no taraki mo. Ha? Kada kayo nga, tata. Ustamat ang dagiti manok yo. Diyo ko naan, alumakay damatan, gaputa lumakay matan dakin ko ka. Ah, sika talaga. Sambit, no kasano ti kinalagay ko, isumot ti kinaubeng, dagiti manok ko. Ngam isumot ti kinataraki da. Dagita man, tata. Anyang laki din. Di umay, oray sa akong ti lumakay. Basta agtalinain, anapig sa dagiti manok ko. Ayusay! Sa di naman ang tinagkapuan, Papanak aya, ni bakit may... sigurado ang naggapu ka man nun, iday-ayan nila kay Pidreng apadam apalotero. Adday ta ka man ako na akong bakit. Basta malado ang agawid. At tapo man naggapu aki dyan nila kay Pedring. Unay ka na bakit. Kan, awan mo ti sa bali apapanam, no saan nga iday-ayan nila kay apalotero. May samot akaslasan nga pampanunot. Ay na, nagdaungat mo kanyak bakit. Siyaklaang mo ta. Saan mo kumamag nga iraman ti sa bala tao? Mawatan bakit? Anya, ha? Talaga nga isakit mo pa yung padam aman nugalan niya. Ay, sika talaga. Tila pagdudukutam, ako na ako. Mabisi na ka. Mangsagala ka man kititi ka na. Awan bibiyang ko, numabising ka. Ingka mangan iday-ayan nila kay Pidreng no isaw. Makaparuro. Apay, Mare. Kasla nangag ko nga nagapa kayo kinilakay mo idirabi eh. Ha? Ay na, nangagmugayang kumare. Nagpigsa ngamin ti sao. Marurudak man, kanayon ngamin amaladaw nga agawin. Ha? Tunggal malpas ti trabaho na, dumagas pa'y iyay-ayan nila kay Pidring. May papanlatta iti manmanok dagiti pagsarsaritaan da. Anya? Sakit inton sumangpat, ibaga na amabisen. Isu ako nak amapanlatan mangan ijay-ayan nila kay Pidring. Total, kat isu pa'y mati sakit na. Ay, una yun ti asawam, Mare. Narigat na niya ikatantikas di abisyo na akinapalotero na. Ay, gusto ka, kumare. Kurang langan kat dagiti manok na ti kaidaan na. Ha? Awan oras na kadagiti pinutot na. Ngam no manok, ala, uray managmalmalam, ayos laang kan kuana. Oh, apay kasta tila ngayon, nana. Kasla kayo nabambanog. Kasla kayo madandanagan. Ay, dayjay man ngawin adarwain. Apay ti anak yun, nana. Kahit na panijay palutan na. Imay dagiti pulays. Himbag lakit dahin ta nakataray adagaws. Anya, ibagbagak to mga minkankwana. Aliklikan na ti ipapan na ijay palutan. Ngam nagtangkan ti ulo na. Anya ngay ita, gistayan na natilayo. Una yan aya, naimbaglakit din tada trabaho ni Mayot ita. No saan, nalabit nga uray ti asawa, ang mga nunatiliw pa'y kit din. Ay, saan nga umdas jay balor ti manok da, no bilang matilaw, kat maikulong da. Day tangarod na ngam nagtangkan mat ngarod ti ulo da. Iso asika, Mayo. Pang nga asim man, tasar dengam kumamatan day tapan nakisugsugal mo ije palutan. Ha? Pang nga asim, tasaan mo kuman nga urayon amatiliw ka. Apay,
Adda pagmultam no bilang lang, ah. Si kakid di mo bakit? Gapula ang itinadamag mo ang istayan na tiliw da Darwin iti pulis. Oras siyak matang kairaman mo. Kasano asaan ka nga iraman? Kat palutero ka matlaang. Napatpatag pa yan tibiyag dagiti manok mo, ngam tibiyag mo. Kastala tibiyag bakit? Ang lakid di na ya. Mana? No di na kayat adenggan, makaamo ka itibiyag mo. Kasano ngay mayot? Kumusta dagiti manok mo? Asyoso tata. Naggugwapo ka nagtataraki dalatakas kanyak. Nakaya ato kas tabarok. Iso na lang ta. Maiparit mo ti mapan ijay palutan ita. Gapo idi na minsan nga imayan dagiti pulis. Patyam lagi ya pulis tata. Awan lak amok. Ha? Basta siya. Ad-adda pa nga itrim ko dagiti manok ko. Saan man ang nagita a pulis ti makalapad kanyak. Anya. Ay, nagtureg kan mayot. Aywan tata. Amuyo mo ten asipod pa eh. Katawan kabutan ko. Anya laki. Di na yan. Ay na pare, sarde nga mon day ta kanayon mo apa nagpalpalaw. Nadamag mo ka day, ngay may dagi pulis, idi na minsan nga alda. Anya lagi din pare. Nadamag ko ah. Ngam isukid din di pagbut-but ngak dagi dya pulis. No way! Anya, Iti ka ano man. Sandak amatiliw dagi dya pare. Nalalaing dakit ngam siya ako. Ha! Jakmat itulok ah. si kaki di may. Talaga asaan mo ang may katikin naman nugal mo pare. Ay nasaan pare. Amumutan apan nakapalot ti biyag ko. Matayak lakit din no maisardeng ko kunak manang pare. Anya? Talaga asaan ka ang mabagbagaan na niya? Anya man na ya. Imparit dalang aruden ti pan nakipalot iti manok. Ngam sika, awan lata, awan at talaga ti bubut ngam. Apay kumamabuti nga ngay bakit. Dagiti pulis ti rumbang amabutan kanyak. Saan aya? Anya? No ti pa nagkunada kat mapasardeng dati palutero kas kanyak. Nagbidot naman. Amangan no isuda kid ti mapasardeng may iti trabaho da. Anya? Ay no, nagtuso ka talaga lalaki. Ha! Ibagbangak lang ti pudno bakit? Anya lahit din aya. Hey, jak amuno anya ti aramida kinilakay ko, kumare. Ha? Kaabay? Kanayon kami nga agap apa iti bisyo na ah. Anya? Kanayon ko abagaan, ngumpulos asaan amang ipangan. Ti amu na lata ti ikalintagan na ti Jaski. Ala bayam lata mare. No siguro matiliw iti maminsan, ay agnakam siguro. Ha? Bayam lata nga aramidin na ti amuna. Kastamot lang naman nila kay ko idikat. Sala nagnakam, idi natilew. Ay, apay, urayan na pa'y nga tama pasamak dayta, sagnakam. Katuan, anya ngay nga rod. Saan nga agnakam ti may sa atao? No saan pa'y anak karaman iti kulungan ba? Ay no, kunak lakit din no nakalutukan iti pangaldawan tayo, lakay. Kwa. Pasensya ako man bakit. Sa anak nakaluto. Busy ak namin itay. Anyat inaramid mo aya. Pasensya kang bakit. Inasikaso kami dagiti manok ko. Diyak mo na si putang ti oras. Pangal daw nga gaya man. Anya? Ha? Ay unay kat daytan nga ugalim? Napatpatag at talaga dagiti manok mo nga asikaswag. Ngam dagiti kanon ti anak mo. Salbag ka kiday. Ha? Inton ko't partsik lang arug amin dagiti manok mo. Ay makaparurod man. Ay na. Day tati di mo aramidon bakit. Ha? Partyam amin atarakin ni tatang apato kas kadapo sa kanaso. Saan lang nga kiti manok ko, please? Anya?
asawa. Awan lata. Bayam tagnakam to no masampulan. No agnakumpay ngam no saanan, makaamumutan Tauray siya, manumit na dara sa binagbaga. Ngam ipapilit na mo latat yan muna. Wan nga ro isulang ti kanayon mi apag-apaan. Unayin ni Mayo taya. Ay na, isun ti sakit na. Nga iti kaano man, kat saanan amaikat. Pudno asaan nga umin-inom iti arak. Saan nga agsigsigarilyaw, kan saan nga agmumuma. Ngam nalabas ma, ti kinapalutero na. Ala, bayamon kumaray. Agnakam tulat ta. Apay, intulok mo manan anapan nila kay mo ijay palutan. Uray paritak nana, mapanlata. Baybay aklata. Ngamen, noong ta, kan parita, isulaan ti pagapapaan mi. Ay, una yan. Ay na, baga ang ti asawam. Nadamag ko nga main, akan ayon gayam nga umay dagiti pulis nga agliklikaw. Ha? Kanamom kaday. Saan da kano anak ka uniform? Iso asaan amadlaw no pulis daw no saan? Bayan nyo latanana, na umaakmatan amang bagbagakin ni Mayot. Ngamen, awan met apulos ti denggan na. No adday baga, pasig met abaribar ti sungbat na. Anya, iso ama kaamumatan iti biyag na. No matilew, gonggunana. Ay na, nagganas sa talaga tata. Nagganas ti mga bakyaw. Kung naktuwag kahit. Basta lagi din nataragi ti manok, masigurado ti panangabak. Kahit balatuan na nga lunan amayaw. Mano ayat ti ketyo abalato tata. Ha? Ay, nagkarit ay. Ay, kay, uy, 5,000 ano isang. Nagbasitang. Anya? Ha? Kung kuna lang tata. Dahilumit. Oh. Adoy, ti 3,000 abalato kada kayo tata. Ay na. Ay! Ang giyaman ako na banaw. Sana balay. Tanumangabak tumat ti manok ko. Balatuang kamay. Oh, awan anyaman na tata. Anyan laki din na ya. Dinakman kasarsalita si Kak Mayot. Ha? Apay malalaya kasta ka ba kay? Awan mo tamok abasol ko Una yun ay ha? Anya? Nangabakak nga rot iti palot. Iso ka naragsakak. Sikamat. Kasta ka mo. Ay katagragsak ka kadilata. Awan mat mangiparparit ka. Hay nako. Una yun ay atikas kang asawa. San ka supportive iti asawa? Anyat kayat mo asawan, suportaran ka, iti kanayon mo apan nakipalpalot. Kasta ka di, ha? Ay, no kasta ti kayat mo nga asawa. Ingkan mang sapol iti sabalay. Salbag ka. Into no ng sabula, kang babawi ka lakaroon. Iti ka ano man, sa anak ngagbabaway no bilang laang. Na- Ti pagbababawyak ita, nakaasawa iti palutero akaskan ka, awan sir-sirbay. Anya? Ha? Di ta ka malahan? Anya, mapan ka manan makipalok? Kanya pa bakit? Tas makita mo't nga imot ko dahito kagwapwan amanok ko. Di mapaanak. Anya? Ay na, talaga asaan ka na malapdan? Bakit? Nangabaka kiti na minsan nga daw. Nagdakkel agad at dayjay. Iso nga ita. Kaya't kumanmanan adublen ti pangabak ko. Amangan no ag triple ba? Ah, ay katala, ingkan. Saan lang adoble, wano triple, no di kat ako pam amin, akwarta dagiti kapinustam ijay palutan. Ay, naggarasing nga no kas na bakit? Anya? Kala, inangarudan bakit? Love you, bakit?
Ay na! Naglay ka talaga ti manok mo, mayaw! Panyalaki din na yun, tata. Hindi na bago sa akin yan. Ala, usasan nyo na. Dagito'y ang duwa, tipasimuno nyo ang palutan. Mabilang. Sino kaya? Tapno, pusasan ta kami. Awalan ka nung kaya sa'yo. Bayaw! Mabiglang, abayan! Sa kayo, tikanayon may asap sa bola. Ay, susama. Sino kayo matlangan? Anya, mabiglang, sir. Please, sir. Kumay kayo, hindi tayo presento, huwag sa salita. Ay, nagadumanin alalabaan. Naurnong manan dagiti murang. Maray! Maray! Oh, apay kumaray, kas na madandanagan tilangam. Apay, di mo ka di pa'y amo na tiliw nila kay mo? Tiniliw dagiti pulis. Duwadaki nila kay Pedring. Anya? Wan kumare. Ay na, ingkan sa runon ida ija ili. Inala ti pulis ida. Anya? Mala, wan maray, isardeng ko ti panaglaba. Mapanakon. Ay, kasano tapayitan? Nakakulong tamit kain. Una ro, tata. Matanagan akong garagiti manok ko. Anya? Talaga dagiti latta manok mo ti pampanunutan. It adda talaga rutan dito kulungan. Ay, apo. Naimbagpagan ka. Tagda ni bakit mo tumulong kin ka. Ngumsyak na eh. Tata, di ka matanagan. Sakti makam mo ka di. Makarwartan tumot lang dito eh. Maitid talaan timul, tata. Ay, sapay na kung mga runukas na manok. Ay, da kaya tagbayag dito. Bakay, naimbagtemay ka. Pangasim tatulungan ako ma. Tapno makarwarak maglaan. Talaga maikaso kami. Sigun iti pulis. Ngam, saan kayo atulungan? Ha? Imayak lang, tapno may kayo katawaan. Ha? Dayto, iti magana beauty kanayon nyo apan nakipalpalot. Oh, anyang ita? Dayto, iti kanayon ko nga ibagbagakan ka. Ngam anya ti kanayon mo mat nga isungbat. Nalalaing kat dagiti pulisan ngam siya. Oh, dayta, ti kanayon mo nga isungbat. Ala, ipakat mo ita, ti kinalaing mo asumungbat kanya. Bakit? Kung kunak lang mo dahil chay. Uni ka na yan. Maasik ako magkata kami. Tulungan na kami. Tapno, makarumor kami dito eh. Taropam. Yeah. Ayabam, dagiti gagayim mo, akanayon mo, akadwa, amapan ijay palutan. Ta iso ti tumulong kada kayo, tapno makaruwar kayo dito. Tano siya, ayawan bibiyang ko kada kayo. Di oray man dito'y kayo ngagnanayo. Nya? Oh, sika magayang pare Romeo. May baglagi din tayo may ka dito'y presinto. Wan pare, imayak, tanadamag ko nga may, tinapasamak iti kalman. Apag iso mga daimay ko ginatang dito ilay. Iso nalagip ka, asarong karang kayo. Agyaman na pare. Naimbag ka pa, nalagip na kami. Ngamdag iti kanayin ko abalatuan, tunggal mga bakak. Pulos nga wantimay. Ha? Pare, pangasiman. Maasik ako makata kami. Awan timayat at tumulong kata kami. Aging kaasaan kami ama itid timulta. Dito'y kami lata pare. Ay kahit nanyangay nga ron pare. Kanayon ka mo, palagi pa niday. Ngam, naturay ka mo ngamin pare. Ah, Iso nga enjoy kayo dito ya. pare, sigagi di mo. Kitwan mo pare. Di kayo pa kaya. Tasaan kayo, nga grigat. Libre, ti ka ninyaw. Kan nadapay food server. Naggana sa biyang. Ay, lagi din pare. Pare, kuna lagi din umay ka tapno tulungan na kami. Sa magayang, imbay ka lang ang mga insulto. Salbagi din. Umpay na saya amay. Bueno, papagayam,
Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Ito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Oh, adto'y tibayad ko, pare Pidong. Ha? Ay na, si kakit dimot, mare. Bay amon. Ha? Igatang mulatan iti tinapay akan na kita anak mo. Sigurado ka? Wen, anya kalaki din aya. Agyaman na karo da. Saan na bali? Bumawi akto. Awan ang yaman na, kumare. Amoy, mare. Apag isong adda ak ide batog ti tersena ni Nana Ising idi kalman. Apag isungad ka matijay? Si Mardan ti tricycle ni Pidong. Nakalugan ni Olivia. Ay na, nag-sweet damatan. Ha? Win ko, mare. Panag ko na. Adda something kadakwada. Anya? Agasam, ititad ni Olivia ti pasahin na ngam saan niya inawat ni Pidong. Ay, kat, amang ano italaang mat, ha? Oo, jak lapat yun. Talagamot na yung Olivia. Pilpilyan na dagiti amo na nga dakwarta na. Ha? Ay, nasakit lang ang tinakam ko. Gaputang mong matan. Adda na palabas may kinipidong. Aging gangamin ita. Kat adda na taliman a panagayat ko kenkwana. Hay, sabali at talaga ita panawan. Uray addan anak na kat sumarampiting dapaylaan. Anyat ibagbagam si ka, Maria. Dayjay man nga Olivia, nana. Panag ko na kat addalimod a relasyon dakin ni Pidong. Anya, kasanumot anay bagaday ta. Madlawmod, nana. Nag-sweet dan tupay no aglugan ni Olivia iti tricycle na. Anya, ay, awan at talaga ti pilpilyan na day ti babae. Basta amo na nga dakwarta na, tutupan na. Ay, saus, amangan kit di mat no adala sakit tinakambukin ni Pidong. Gaputa saan kayo ang nagbayag, idinaadaan kayo iti relasyon. Anya? Imaya, tanda kayat kong aramiden ta bakla. Ha? Anya day ta? Kayat ko apagpudnuan ta ni Olivia. Anya? Kayat ko nga minapon kan, no adda talaga ti relasyon da kinipidong kan. Ha? Uray awan kaming kinipidong. Mariknak ngamin amasaksakitanak lata. No bilang tagayat iti sabali. What? Kat no aminan na nga da relasyon da. Ha? Idanon ko iti asawa ni Pidong. Iti kasta, sardangan ni Olivia. O na yan. Ay, kat, anya nga rutaramidan ta. Tapno pagpudnuan ta ni Olivia. Kastoy kumare. Awisat amapantay yung mga ijay ili. Uray siya tagastos. Basta agpudnulaang. O sige, kahit kulay ta. Foods ko naman, anya langkit din na yan. Imaya kun diti balay mo, tadinakmat ngamin isisin iti messenger. Ha? Awisan ka ko mga agdinar inton madam ijay ili. Ne, itaman pa yung awisan na nga dinner. Apay, kasangay mo? Ay saan mat? Kaya't ka lang ang akasango amangan. Kadwata ni bakla. O sige, day talaga yam. Umayak, Maria. Sa di naman ang tipapanam. Ay, andala pa panan mi ijay ili, manong.
Marabyan kan tumanay. Masaan ngamin nga importante ti papanan, saanin amapan. Ni Manong importante ti papanakan niya. At danaskin nga amo. Anya day ta? Ay basta, ibagak to no mapagpudnok jay tao. Agyaman ak, unay ti panangawis yung kanyak, ha? Awan anyaman nga, si Kakit Lim. Ayun gaya, adla ko makayat ba sa lutsudan kan. Ha? Anya na ita? Wag. Adla ka di relasyon ni Kinipido? Ha? Relasyon? As in relasyon? Wan no saan laang tisumbat mo. Nakadkadlaw ngamin, tunggal aglugan ka iti tricycle na kat nag-sweet kayo. Anya? O anya, adda ka di relasyon no? Di ka madanagan. Tano ibagam nga adda, da kanila ang kinibakla ti makaamu. Saan amaamon ti uray asino? Awan, relasyon may kinipidong, Maria. Pagayam lang ti pangibilbilangan may ititunggal maysa. Sigurado ka. Wan! Anya lakit din, aya. Kasanungay, kitawa mo ti inamin ni Olivia, di napantayo na nga. Oho, jak lapat yan apod no ti bagbagana. Ha? Ken among kadi, nakitak man ang tipos ni Pidong, ha? Ni Olivia ti Dagos ang nag-react. Ken amom, kanayon nga agre-react iti heart. O, anya nga iti kayat na asawan. Iso adida mailimod nga da relasyon da. Kunam lang da ita, katawan mo nga routine namin na. Oo, maminsan pa'y nga awisit ni Olivia amapan ag dinner. Kalpasan ti panangan tayo, agorderak iti arak. Bartegak man, tapno maipudno na nga da relasyon da kinipidong. Anya, unay kan Maria. Ate mo matintin BI nung sikat agalat impormasyon. Tapno lang matadahil mo dya tao. Ay wala, jak itulok ang maadaan da iti relasyon. Masaksak tanak, uray saan asyak ti asawa ni Pidong. Ngam addamat tinapalabas ni Justin. Apay ngamin aya kasta ka kin ni Olivia. Mapukpukaw sa mo ti limbong ti panunot mo. Ha? Anya aga pa pagpudnom jay tao. No awan mo't atalaga ti rumbang ay pudno na. Ha? Ay basta, mariknak nga da relasyon da kinipidong. Kat no bilang adda, anya nga rod ita. Siyempre, masaktanak mat tauray saan asyak ti asawa na. At damat tinapalabas ni. Nag-uuyong kansan Maria. Di mon ammo ti tangtang abang. Ay basta, awisak manin ni Olivia inton bigat. Ag dinner kami. Barang inton bigat matlaang kat agpud nun. Agyaman ak manin iti panang itulod mo kanyak, ha? Awan na nyaman na Olivia. Basta sika, awan problema. Ala, bumabakan tayo namatan. Agan anad ka ha. Kastamat kan ka, agan anad ka mat. Oh, itay ka kadipay ditoy, Maria? Ha? Uwan, itayak pa'y ditoy. Isungarod anangag ko tinagsaritaan nyo kinipidong. Ha? Agpudno ka man ngamin, no adda relasyon nyo no awan. Aday ta, kamanan iti damdamagam si ka, Maria. Awan relasyon mi kinipidong. Isu lang amin, tinasingad kanyak at tricycle driver. Ama balin amang sukon kan mangitulod kanyak, ay di palengke. Sigurado ka. Wan, kan may sa, amok nga ada pamilyana. Anya aga po atutupak no bilang laang. Sigurado lang ang apod no dagiti ibagbagam, sika, Olivia. Anya? Ulbod at talaga day Jeng Olivia.
Ibaga na pa'y laang nga awan ka no ti relasyon da kinipidong kat nag-sweet da lang aro doon. Ha? Intun kun, i-chat ko lang aro jay asawa ni Pidong ta ibagak nga da relasyon da giti doon. Ay, agar aramin ka. Kat awan mo't pamanaknak mo no bilang lang. Ay, umdas apam managnak ti kinasweet da iti tunggal maysa. No siyak lang. Saan nga umdas tayo ta? Agpirpiro ka lang iti gulo. Ay, basta, jak itulok ang maaddaan da iti relasyon. Jak itulok ko na tumad. Anya lakit tinaya day taguram si Kamaria. Total, kat kasla ka inbi ay ako na. Panagnakampay nga umuna. Ha? Ngawanan ba inday di nga Olivia? Adda lang aro din ti anak na. Ngam sumarampiting pay lang ah. What? Nasaya at man, tanaranaan ka pailang anak ka-open di Twitter senam, bakla. Ha? Ay, when Olivia, nasapa pa'y metap na agklosak. Aywan Awan gayam. Adala ko makayat ko sa ludsudan kan ka. Ha? Anya day ta? Nasingan kayo mat kini Maria sa anaya. Amok na amom. No apay akas day launay ti panang sipsipot na iti amin nga aramida. Kat pagat atapan na nga adda ka no relasyon mi kinipidong. Day tangarunot lang ti bagbaken kwa na. Ngambia papilit na mata muna. Uray siyak nga rod. Kat maruruda kon kan kwa na. Anya? Kanti may sangay baga na kanya. Nakuna na nga itchat na kanudya sa ni Pidong. Ta ibaga na nga da relasyon nyo. Anya? Naibaga na na ita? Apay, adda ka di ti pamanaknak na? Day ta nga rod. Yang manam mo, nanyat pampanunutin na day ya babae. Bayang, takasaritak to. Nukunak nga i-chat ko ti asawa ni Pidong, aramida. Ha? Ay, una yun day tagura, Maria. Talaga nasakit tinakam ko na. Jay kunak nga rod, saan man asyak ni asawa ni Pidong, nga masaksak tanak, numakitkitak ti kinaragsak dakin ni Olivia. Ha? Iso arumbang ang mapagsinak idang. Kahit, anya ngay no idarum na ka ni Olivia, kat awan matiom da sa pamanagnak mau. Ada nga raw ti maramidam. Ay basta, no kunak nga aramida, awan ti makalapad kanya. Isumot lagayam akundi awis ka kanyak amapan ag-dinner. Gaputa kayat mula ang agala iti impormasyon. Ha? Kaya't nakadadaalan. Gaputa pagat atapan nak nga ada relasyon mi kinipido nga niya. Anya? Ate mo pa iti NBI no si ate agimbestiga. Ngam anya nga ita, adda ka rin tinaalam nga info awan. Anya? Sa ita, ibagbagam gayam ka dagiti kaaruba nga i-chat mo ti asawa na. Nagawan mo na panunot mo si kaababae. Nagawan na panunot mo kan nagawan abain mo. Diyay to pa'y asawa ni Pidong saan nga agimbestiga kasta. Ngamsi ka, asaan na nga asawa, kastakit din tiyan aramidam? Wan, sanak nga asawa. Ngabada na palabas mi, mawatan. Anya? Ay, Diyos ko, di ta ka man lang. Kasla di mo amaw, titang-tang abang. Nasaya at na nagranata si Kapidong. Ha? Apay, ni Olivia Gayam, ti chicks mo ita. Anya ka din data nga ibagbagam. Wan no saan laang ti sumbat. Anya lakit din ay. Awan ti relasyon mi kini Olivia Maria. Unay kan? Ay, jaklapat yan nga awan. Ha? Chicks ka lang arudan. Kasken kwa na pay laang nga addan anak na. Kan may saan anatayag akas kanya. Anya? Nakaal-alas tiro pa na.
Sika talaga, Maria. Apa ka sadyay timbagam kinipidong. Ah? Kat, pudno matamin nga imbagaw. Sana yan? Gulo lang di sapsapulem. Ha? Ag-chicks lang arudan. Tikas kin ni Olivia pa'y lang apandak kan adanak na. Saan akas kanya? Anya? Kat, anya nga iti rupam kin Olivia no bilang tadumano kin kuana ti bagbagam. Kata niya nga'y, rupak lata. Ang tapang mo din, no? Katawaak lang day nga Olivia. Ha? Di pa'y na 140 kinapintas ko. Taragamot nga awan babay na tayo jay amarian niya. 1 month. Sipod pa eh. Gayem ko man. Ngam saan ko ang kanunungan da kita ramid na. Ay rumbang lang. Nakunanay din na minsan. Ngaw may kano dito terse na kintunbigan. Iso nga, ira na man nga umay dito. Tapno makasaritam, no kunam akayat mo akasarita. 1 man? Usapang babae ba? Una tapno aglinawag kayo, no anyaman ti parikot na ken ka. No siya. Awan parikot ko kankwana. Ngam isaw matikas la NBI nga agal-alala ang iti impormasyon. Kundi awis pa iti agdinar. Ngam sa bali magayang ti intensyon na ti Jaski a babae. Mala, saan ka nagungat, babaita? Amangan no mayungat mo amin, kat awan ton ti mayungat mo inton bigat, Iso akip ka. Bigat ka itong nagsarita. Nasaya at ma, tay may kadito tersena ni Bading, si Kamaria. Ah? Wan, taumayak gumatang. Sika, aping adda ka ditoy. O anya, lumaban ka? Anya jay mangmangag kung ibagbagam ka no iti kaaroba. Anagalasak, kan sa anak anatayag akaskan ka. Kan ibagbagam ka no nga adda anak ko. Sakat, siyak pa'y lang ti chichik sanday jay apidong apay, ada pa manaknak mo? Anya? NBI kamat anya. Ngam awan apulos tinaalam nga impormasyon. Ngam ngaw-ngaw kamat ang ngaw-ngaw. Apay, anyat pa nagkitam idibagim, napintas ka? Ha? No napintas ka, ibagam no sa dino abanda. Kita man day tangipon mo. Nadadaal pa'y, ngam di mo pa'y may pasimpa. Day tabok mo akas lawig. Ah? Kan, day takawas mo impadawat lang dagiti agkam kampanya. Di ka pa'y masukatan salbag ka. Anya? Sama ibaga sa anak pa'y nagwamport iti kinapintas mo. Oh, come on, Maria. Anya? Kita mo muna day tabagim ha. Sakbay mo nga ibaga kanyak dagita. Kan, for your information with feelings and emotion, saan ang maalat itayag ti kinalay, maawatan. Anya? Ibang bagak tumat ngamin ken ka, asan ani Olivia tigas kastam. Anya nga ita, nakaraman kay titong pa, nakangag ka pa iti sao. Wan nga rod, Mari. Anya lakit ngamin na ya, gapula ang ginipidong, kat kastandar aramidam. Saanan, Mari? Ikarik asanan ang maulit pa'y. Kalabsak lang ang tipungtot ni Olivia. Tainak to agkid daw iti pamakawan ken kuana. Nasaya ato kasta. Imbes ngamin ang makigayim kakinkwana, ngam saan man. Amom ngamin Maria, awan maghanap ti NBI akasken ka, san aya? Kanya nga ita, awan tinagunod mo, no disipat ken agkakasakit asao. Ala, gusto ko maamutin, Mari. Ikarik asanan ang maulit. Uray ni Pidong. Agkidawak mat iti pamakawan kan kuana. Lupay inay-ayat ko iti kasta unay. What? Bueno, papagayam,
ditan tinagdibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Ay na, talaga nagasat ni Layla iti asawa na. Apay ka di manang. Una, gaputaawan ti ubraan na iyabalay na. Saan da paglaban, saan da paglutuan, kan saan da pa'y apaginawan. Anya? Wen minda, saan ka nung arod akayat ti asawa nang nagtrabaho, tapno saan ka nung amabanog. Iso ang nagasat, takas labyag ti rey nang arod ti biyag na. Dinagganas ang tibiyag na no kasta. Anya nga rin nga aramidan na. Agbuya iti TV, mangan, maturog, ag cellphone. Kasta? Ay, naggasatan ngay no kasta. Ay nanako namon. Iso nga ammom kade. Lumuklok mag-ita ni Layla. Gaputa saan ang mabambanong. Ken, pumudpo daw. Gaputa saan ang maininitan. Jay lamay may sa nga anak na, ti as-asikaswan na. Nasaya at gayam tibiyag na insan nyo alaylay di sidong ti asawa na. Apay ka dinangang? Ay na, mangan, maturog, agbuya iti TV, kan ag cellphone lang kanaw ti aramidan na iti balayda. Anya? Wan, isutin baga ni Ikit yu amin da itay. Ay, kansurte na ano kasta? Ay kudwan ah. Ay, sana all. Makasara ka kumamit iti kasya klase ti lalaki. Ay, Dorbab. Ah. Kasano nga dati mangayat kan kakat lalaki kamot lang. Ouch! Anay ko, nanang, anay ko. Nakaka-hurt naman yung sinabi mo, nay. Na ah. Wen, nay. Di man sang kay baka dayta. Kaputa, masaksakit anak. Wen, lalaki at nanang. Ng babae, tirik na. Aniya? Papanam ka didig na. Ijay man balay daan ti Linda, anti. Ay wala. Awan mo't siguro tinapanan na ita. Awan siguro taada ni Layla. Imposible mat apanawan na ida kat kasangsangpot ti anak na. Si Mangpot aya ni Layla? Wen anti, kat mapan ko man bagbagaan ti kasinsin ko. Kaapay. Ay na, imbaon ti asawa na nga agawid. Gaputa na labas ti kinasadot na. Day talag cellphone ti ammo ng aramidon. Anya? Kunak man saan na pagtrab-trabahuan ti asawa na. Asino mo't tinakaamuan nyo iti day, tanti? Ni Linda. Isu ti bagbaga na kanyak hindi na minsan. Umapal pa ingarod kano ni Mando iti kasinsinyo kat. Ay na, namati kayo mat, ante. Inkuri naman ang ati kinalaing na nga agistorya ako na. Siya ti kaaruba mismo dalay la iday, iso nga amok ti amin. Ha? Wen, anti, nagalasmat ngamin ti ugali ni Layla. Nakasadsadot, ultimo agluto, di na maaramid. Ti asawa na paylaang anagapo iti garden ti agisaang iti kanenda. Idinto ta nagmalmalem ang nagtugtugaw laang ni Layla. Anya? Wen, day tatipod no, anti. Iso nga rod asaan laanam na minsan a pinatayab ti asawa ni Layla ti kaldero da. Gaputa sumangpet, kat awan pa'y tinaluto a kanenda. Anya? Ay kunak lakit dinupudno adi na pagtrab-trabahuan. Ay na, mamati kayo mat, anti. Dang nga ti asawa na no di nakit pagtrabahuan, nga oray mabambanog iti garden. Manmano ti kasjay itan. Ay una yan ni Linda aya. No agsao, kaslabiyag ti Ray na ti biyag ti anak na. Idinto ta sadot mo't gayam. Kat ita, ibaon da pa yan nga agawid, gapo iti kinasadot na. Ay, nanana. Kunak man nung kaslaray na tibiyang ti anak mo iti sidong tasawa na. Ha? Ngam saan mo't kanyam? Kapot na pinaawid, daga po iti kinasadot nga. Ay, jak amo Jak mat dinamdamag nga agpaiso, no apay anagawid ito eh. Kan awan ti amok di tabiyag ti Reyna adayta.
Ay na, di mo manan ibaga nga awan ti imbagbagam nana. Gabuta isumat isang kay bagam kininanang ko. Anya, Kat isumat. Ay na, numaminsan nga mina na di yulabsan tag istorya. Taamangan numabainan kayo laeng. Kas kumaita. alaman do. Panawan ka dito yan. At dapay ngamin papana. Ay na, si ka talaga mando. Tilar aramidem. Apay ka di manin, madar. Apay atila ibagbagam kiniikit mo, Alinda. Ay sigurado. Kaguranak tumananday jay, kapo iti inaramid mo. Ay na, husto lang, madar. Tapno saan nga aglablabas. Ay na, iti aming nga bagana. Kasla 30% lang ang tipod no. Ha? Ay na, gusto, di ka nakakminda. Barang man mapabainan, ka nagbalbaliw. Namintakil nga ulbog da jakam sakta. Jakam mo, wasino tinagtawidan na iti dayjeng ugali na. Saan mo nga ulbog da dinanang kintatang tayo? Ay na, nasakit tinakam ko iti dayjay amando, manong. Apay ka ti Linda. Nalabos dayjay nga naramid na kanyak. Ininsulto nak iti kastaunay. Anya, Kinunanakit din, analabasak kanu nga gistorya. ay nga main Linda. Ha? Ay na Linda, bumabakikan. Manay nayunan ti apom. Isu nga ikateman dahil kinalaing mo amang nayon iti istorya, way. Anya? Da kayo mat manong. Awan pa'y mati kunayo nga isakit dak. Apay ko mga isakit ka, kat naalas mo, darawid mo. Ay na, agyaman ka kitdiya, tanaano sakpay lang nga manong mo. Tano sa balay, amangan nun natibabkan. Anya? Papanan nyo ka day, Nana Linda. Ijay man sentro ando. Imbag ano saan nga agto daw? Wen nga rod. Sakat importante ti mapan ko gatangan ijay. Anya ka di mapanyo gatangan, Nana. Mapanak man naggatang iti bagas. Anya? Kit adumot ti bagas si Jay Coop tayo. Nababapay ti presyo na. Wen ay na. Sa anak amang mangan itikas di a klase ti bagas. Agsakit ti tiyan ko ngamin. Pakarwen na ti ulcer ko. Ha? Ay, narigat ang agpaiso no kasta. Wen ando. Ken kaslaawan ngamin ti ramraman na bagas. Iso ajay nginginaan ti gatanga. Tasulit ti kwarta. Nana Minda, saan gayam amang mga ni Nana Linda ti lalakain na bagas? Sumakit ka no ti tiyan na. Anya? Imbaga na dayta? Uy Nana, nasabat ko din namin sa nakalman. Mapanaggatang iti sentro iti bagas. Gaputa di na kayat dagi lako iti Coop tayo. Kumaro ka no ngamin ti ulcer na. Anya? Ay, di mo patpat yan dayjay. Katno dito iti imayan na iti kalman. Imay na ngala iti bagas ko. Tawan ka no ti isaang da. Ha? Wow, naitatipod no. Iso di mo patpat yan. Amangan no espesyal ti bagas yaw. Saan mo? Inalak ije Coop ti bagas me. Ije ti nagkatanga. No kasta, kung kunanalaan, giin baga na kanya. Katuan, di mo patpat yan amin ti ibagbagana. Gabuta kumaro ti kinaulbud na no daduma. Anya lakit din ni Manang Linda ay. Apay ka di manan Minda. Imbaga nakit ti kano kini ando asaan kano amang mangan itiralakaan a bagas. Gaputa kumaro kano ti ulcer na. Ay na, paka naman itirik, tamnog na kam. Anya? Di lakag, bay namang ibagbagay iti kasta. Ay na, lusyak ti mauawanan iti maisang, mabaina kag sao-sao. Day tangarod manong. Jak amo kini Manang Linda. Talaga ajak maawatan ti ugali na.
Namintakal nga ulbod. Manong Duro, Rasayaan, Mike. Tayo may kalinda. wen manong, umayak man bumulod iti bagas mo. Naibusgayam ti bagas mi, kat nakasira ti kuop tayaw. Ingka mga lang itirik, kaya isok ka nam. Ah, manong, Talaga, anamin takil ka nga ulburan niya. Apay, ngayon ka ibagbaga di ka mangmangan iti bagas akas iti lako iti koob. Idinto tayo ijay ti paggatangam. ha, Baliwan man dahi tanga ugalim si Kalinda. Apay, anya ti dakas na no indiritsom kiniando amapan kabimulod kiniminda. Di mo kumain baga amapan kaaggatang ijasinto tinginginahan na bagas nyakan. ha, Linda, sadde nga mo nga ibagbaga as sumakit ti tiyan mo numangan ka iti lalakain a bagas. Tay sumat ti kang kanam. Tanong mangag ko pa ta. Ay, jak ag pangado ang mangisilsil iti irit di tangiwa mo. ay, napalalumot ni Manong Duro. Kaslawan ti panangipatag na kanya kakabsat na. Abay ka di manang. Ay, sa bagay, sipod idi kat adayo tirik na kanya. Si kalaang ti kayat na. Abay nga min aya. Kasano, kat kunanakit di at pakanin na kano iti irik. Ay na, kasano nga min adi makaungot ni Manong. Kat imbagbagam kano adi kamangan itilalakaon a bagas. Idinto ta iso matigat-gatangan yung mutlaang. Ha, Nakababain nga min day ta nga ibagbaga. Nang runa no kas iti kada tayo amaawanan mutlaang iti maisaang. Auntie, nagapit ka din da Manong Julius kan andoy timulad da? Juan, idi namin san alawas. Ah, nasaya no kasta. Kat manungay ti piningay na ando. Ay kat dakkel isungarod ti kadakkelan iti bingay na. Kat manung aron. 40 mil nga rood man do. Isu adakkel at talaga ti kwarta na. Ay nga, daktil nga ron ati kwartahan no kasta. Ay katuna. Ngam, puno ka ti dayta. Ah, di ka mamati? Amangan mo't nukon ko namlaang, auntie. Ay naman do, nagdamag ka pa'y langarod no di ka mo ilang mamati. Gaputaan mo kung ti ugali yun, auntie. Amangan no sinubrahan nyo man ang timpagayo. Ano ba raw? Manungay mo, iti nabigay mo kinitata Madulyos. 4,000 nga ron, tata. Anya, 4,000 lang? Uwan, tata. Awan ti mabalin na. Apay, 4,000 lang. Kaya ano mo tinaapi yun? Ado nga paiso, tata. Ngam naranaan naman, tinababa presyo tinatay. Ay, dahil talang agpaiso baro. Kung nalaki din nun nangina, aging kaita. Nababa nga raw. Idi saan kami pa nagapit? Nangina. Ngam idi nagapit kami. Kilata bimaba. Ay, yan na kinamalas. Malah, talaga kasta baro. Hindi ka maupupay. Talaga kasta tagmula. Nuraduma, tumama ka. Nuraduma mo, saan? Iso nga, anos lang baro. Uwan, tata. Kitagyaman na kiti balakad yun. Manong Doro, diyo ka din naranranaan ni Ando? Naranak mo ba sapa? Apay ka na eh. Diyo dinamag no puno a 40 mil tinabingay na kinibayaw Julius? Kanya 40 mil. Ay talaga na ita kamsat mo. Di mano na ni dyan langit ti kinaulbod na. Anya? Kanya 40 mil. Kinunando ang mismo tinangi bagakanyak at 4 mil tinabingay na. Ha? 4 mil laang, Manong? Huwag ka raw. Huwag puta naranaan na tinababa presyo. Ay na, talaga dayjay ama ng Linda. Awan na talaga ti husto, kadagiti ibagbaga na. Ay, huwag nga raw. Ay na, numabagaan, kundi sangit. Ngam nubaybayan, nalabas ma nga raw, ti kinaulbod na.
apay ka di Linda. Di ka matagtagari dito. Manong, Ada ka di pareko mo. parikot ko nga ron ti balay may manong. Ado ti malinisan, gapo iti naragba ijay akin nga to iti napigsa ti tudo. Kaya dalusan niyo Pareko aya dayta. Ay, day tangarod manong. Saan mi akabailan anak da kami laeng. Pinadas ko tinagpatulong ka dagiti kaaruba. Ngam di damot mamati kanya. Dayta, ti pagnakmam si Kalinda. Agbaliw ka nga mina. Di ka agul-ulbon. Tano kasta makanayo. Di nakapatyan no adda ti dumteng arigat. Ora siguro agpaypayapay ka jiteng nga ti kalsada nga agdaw-dawat iti tulong. Di dalat tamamatiking ka. Iso nga agbalbaliw ka. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Nay, umanisam ka mo tamang kikita iti cellphone mo bakit? Anya day taya? Ah, nagsweldo ak namin iti kalman, lakay. Katadahan mo ti kayat ko nga orderan iti Shopee a blouse. Ha? Sana balit a kwartak mo ti igatang ko. Kan may saan mo unay anangina ti blouse nga ibagbagak. Anya kalaki din na bakit? Awan mo ti bagbagak. Orderam latta ka day. Sa anak mo nyagungit no bilang lang. Ha? Nakunak day ta, gapot at damit trabaho. Agorder ka mo para iti bagay. Sana dagiti laing ubeng. Wan lakay. Kat saan mag-akanayon? Sag paminsan laang. Ne, parcel mat day to'y kumaray. Akin ko kwa. Ah, ni Mariel man. Intulod itay ja rider. Kag pinayada kon tawan mo't ni Mariel nga minti tabalayda. Ha? Agorder sa di nabayadan? Baybayada na magkidi, mare. Tunggal adda apa ka parcel na. Nasaya at ano kasta? Kat, anya kanungay day to in order na. Diyak man mo. Ngayon panagkunag. Blouse na siguro day ta. Ha? Ha? Uman order iti blouse? Kunamla no maibagay mat kankwana? Anya? Uray order nga order iti agduduma a blouse. Iso matlat tatirupa na awan nagbaliw ni Mariel Lacta. What? Bagtit at talaga dayjay a babae. Adan samot tililing na ti salbag. Saan nga addan sa kumare? Talagang adda. Sa bagay, sipod pa kat kasjay ti ugali na. Amin akaruba na, katyaramidan na iti dakas nga istoryano adda ti apalan na. Katuan man, amin na makita na iti karuba na. Masapon nga damag yung kuwana. Unay matanti kastang imbaganakan ka. Uray orderak nga order iti blouse. Ngam awan lata ti nagbaliwan ti rupak. Kat isungay nga ta, adda ka ti nagbaliwan ti rupa na. Adda Diyan kinapuskol ti sub-sub na. Kapag iti kinachismosa na iti mano atawen si ka. Ay na, nakunamon kumare. Amin matan kat pakibiyangan na. Uray parcel. An-anwak nga ta Ay, anya lakit din aya. Jakman amoy ti dayjay a babae. No apay mat nga ultimo parcel ko. Kat adalat ta ti ibagbagana. Jakmat an-anwan. Ay kat baybay amlata bakit? Awan siguro ti maramid na iti biyag na. Iso pakibiyangan na amin na makita na. Awan mat ti amok a basol ko kan kuana. Kasjay nga rin ti tao bakit? Ure awan basol mo, no gandat na lang ti mang dadael, kat aramidin na lata.
Uy, sa bagay matkit di ah. May amlatan ba kay? Mauman tulat ta ka day. Anya? Anday order mo iti Shopee ko nam, Luisa? At dalakay, nagurderak man mo't iti blouse ko. Sana bale, italaang. Ha? Mabayag tumanan no agurderak tumanan. No sumarunon tao, sapatos man mo't ti orderak. Tawan mo't tanda imbagam kanyak na igatangan nak iti sapatos ko. Bartek mula ang samot day jay. Ulay ka na ya. Ala, bayam tayo gatangan kanto. Ha? Saanan? Di ka man kari-akari tamarurudak laang. Di kinaado ting karing. Uray may sa awan tinungpal mo. Salbag kit de. Anya? Adtoy ibatik kan ka day to'y duwagasot mare. Ha? Apa tayo mare? Amangan nga min, no maira na nga adda papanak inton bigat. Kat umay di parcel ko. Pakibayad mo to Apa? Anya ngay mo tinorder mo iti Shopee? Blouse mare. Abay, ni Mariel laang ayat ti makabaul agumatang. No makagatang da, makagatang akmag. Anya? Ngam at least kanya, tao mo na nga itad ko ti bayad. Saan akas kan kwa na, apabak up. Anya? Alain akon kumare. Si Kanton ti makaam mo amang bayad, Umay kuntula alaanan no addan. Thank you. Ay, unay mo tantikas di nga ugali ni Luisa. Di na talagang maikati kinamanagapal na. Ay, wala nga ron na. Amin na makita na iti karuban Gat masapol man nga dagang kwa na. Ay, naimbag ko mga road numang sapul mat iti trabaho na. Sana kasya mang namnamalang iti awat tilakay na. Wala nga ron. Nagsadod nga trabaho. Di la mabae, iti kasya nga aramid na. Nagsadod, ngam naglaing mat nga agpalastaw. Bagay, at iti sweldo kiti makalawas. Makamuka mo na mga budget ka iti masapsapol dito'y balay. Ay nagyaman ang unay-unay lakay. Awan bagas tayo bakit? Isukuman ti una magatangan. Anya lakit din lakay. Amugda kita, saanin anasken nga ibagampay. Ha? Amangan no nalipatam, analaing da ito'y asawam. Saan anasken nga ibagbaga dagiti aramiden na. Nalaing nga road, sana ya. Anya? Saan akasla kadagiti asawa ti kaaruba, akasla sa andang agpampanunot. Ay, nagsasangan dagiti ko, ngam immature dalatang agpanunot. Sigamanin kumare. Sana all. Bagat lapag di isam na. Aywan na ako, mare. Kasta talaga ti tao, nga awan parikot na itibiyag. Kanayon nga agis-isam. Anya? Ay, sana all talaga. Imaya, tao may kumanan ibatikan ka day ti limagasot a kwarta. Ha? Pwede ta? Kat bayad ti parcel ko Take note, limagasot day toy. Saan akas kin ni Luisa at 200 lang ti balor ti parcel na. Ngam siyak 500 ko naman. Anya lakit din aya. Una yan. Pakibayad mo to Umay kuntulat taalaan no addan. Blouse, lipstick, foundation, kan blas day jay, kumare. Luisa, baka dinawak man. Ha?
Anya day talakay. Kaya ho awat ko lang katiswildo kiti na minsan nga daw. Apay ka na yun matan, anateng tuyo ti sidaan. Ha? Kan maysa, apay per kilo matan ti ginatang mo abagas. Apay asaan at 25 kilos, kat umdas mat no bilang di kwarta. Ay, kwa lakay. Adda ngamin in-order ko iti Shopee. Iso ti daduma nang ibayadak iti kwarta nga inted mo kanya. Anya? Sana bali lakay. Maudi day jayan nga order ko. Sa anak kon nga agur order. Anya? Ay naimbag ka pa'y Luisa. Ada madan ti baro akawus mo. Aywan anana. In-order ko man day to iti Shopee. Kasta aya. Ay umanorder ka iti kawus mo. Ngam di mo mo't maigatangan ti anak mo kan ti asawam. Anya. Kawamat. Kita man day takawus mo. Nagmayat. Ngam ti kawas di anak mo. Ada butaw na. Ay di kalamasyan. Manakiblang kamat abak-bakatan. Just check it eh. Aniya? Ha? Di ta ka manlangan. Di ko namkit di ka ngamin makagatang iti kawus mo. Iso akas ta kayong agsaw. Anya lakit din aya. Nagalas at talaga ti ugali day di abakat. Awan pa'y tinasayang at nga ibagana mo. Apay, Agasam, ultimo pa nagbado kat adda may bagbagana ti Jaski abakal. ha? Ha? Masigurado, ano makita nak anaka lipstick kan naka makeup ad-adan nga ado ti sa una. Ay bakbakatan nga awan manaknakon na, manakibiyang. Luisa, Bimakit lang nga awan pa'y nasaya at anay sawang na itipada na atao. Salbag kiday. Ay na, pasensya ka kumaan, Dino. Nukas jeti na ibagak iti asawa mi di namin sana nagsabat kami. ha? Ay, uwang kayam na. Anya kami na yatin na ibagayo keng kuana. Tapay akas talaunay arurod na. Naku naklaang mat, anak ka pimpintas iti kawus na. Ngam di na kay pa'y maigatangan, nang runa iti anak yaw. Ha? Paspas ti panagsangpod iti order na iti online. Ngam pasig mo't nga usar na laang. Naitang arudmat lang ti parigot ko nana. Isulang ti pangipanan na iti kwarta. Ayaw awat ko ken kuana. Ay na, bagam ti asawam. Sana dakas ti aggastos no sagpaminsan. Ngam no kas jay matan nga ununaan na dagiti once na ako nada. Ay sana, nang runa kat ada anak yaw arumbang kuma nga unaan na. Ay na po, nagmamat day ta kulay ti lipstick mo kumare. Aywan red na red ko naman. Sa dinong iti papanam, nakapalis ka matitikas na unay, kat nakablas on ka pa eh. Imaya, tagtambayak man dito tersenam. Adda ngamin ti parcel kong urayak ka. Ay na, paspas ti parcel mo Anya ngay maninday tiyay. As usual, lipstick manan kan adda in-order ko a makeup, eyeliner, kan sabon iti rupa. Hay, naimbang ka pa. Ito awan trabahom kat makagatang kalata iti pagpapintas mo. Ay, katwa na. Talaga akas ta tinasingpot na asawa na. Saan nakaskin ni Mariel? Anya? Ay, unay mata ni Luisa. Apay akas na ti ibagbagana. Kat saan kumat nga ikumkumpara ti bagik kan kwa na. Amo matanda ya babae. Amin kat pagbalinan na nga issue.
Dilat ta nga agyaman no makagatang iti kawas na. Kas kada pagpapintas na. Saan mat amasapol nga ikumpara na? Baya mo na. No iso ti pagragsakan na. Sa bagay matkit di ah. Ngam saan anasaya at dayjay nga aramiden na. Na para maglaunay. Naimbag ko mga rod. No maigatangan naman ti anak na. Kastamatan ti asawa na. Ha? Ngam saan mat, tausar na lang dagiti agsangpot a parcel na. Hay nako! Mala, bayamon mare. Saan man nga iso ti paka-stress, ha? Anya ka matel, Luisa. Nalabas mo daytan nga ramid mo. Ha? Apay lakay? Nakitak dagiti kargati Durabox, ijay silid. Agasam man, dagiti make-up kin lipstick nga order mo ito online. Ha? San ka man, amang opisina, tapno gumatang ka itinagado a pagpapintas mo. Anya? Apay, dagiti laang ayamang opisina ti mabalin nga ag-makeup ken ag-lipstick. Saan man, ngam nalabas kan. Isumatan ti pangip-ipanami ti kwarta nga yaw awat ko ken ka. Ha? Agasam, tuyo ken kamatis akalayon ti ipasidam kanyak ken iti anak ta. Ngam dagiti lipstick mo, nginginaan. Salbag kiti ti kastoy. Anya? Inaldawa ka mapampanaw kag trabaho niya bangkag. Ngam igat-gatang mula ang iti pagpapintas mo. Naimbag ko mamat, no may naktulungan iti bangkag. Ngam saan man? Oh, itaman pa akas na tilangan. Kasla da parikot mo itaa. Nagapa kami nga mingkin nila kay kukumare. Ha? Taapay. Nakita na ngamin dagiti ginatgatang ko a pagpapintas ijay ayan ti Durabox ko. Kas tauna ya pungtop na. Anya? Apay ka no? Amumatan nila kay ko. Ah, siguro, agong ungit mare, gaputa unam agat gatangin dagiti pagpapintas mo, ngem ti pangkusina yo. Ha? Kanayon kanu ngamin atuyo, ken kamatis ti paspasidam kadakwada itanak yo. Ngem dagiti lipstick, ken pagpapintas mo, ket agbalor ti 500 or more than. Si kakit dimot kumare. Ay na, kumare, unaem ngamin dagiti pangkusina, sakbay dagiti pagpapintas mo. Tapos saan nga agong ungit nila kay mo akasta? Kapingita ka na yun. Nagapam. Ha? Rabin, di ka pa'y nakaluto iti sidain. Ay, kwalakay. Adala na panak. Iso anarabyanak. Ngam siya kung ti agluto iti pangrabi itayo. Tanan, nakaluto ako. Ingkay dya kusina tamangan kan. Nakan kami itanakta. Ha? Ibusam amin dyan luto kasi dahin. Naimas na dyan. Sigurado ang magustuhan. Dinaw! Dinaw! Umay ka man dinaw! Paspasam! Oh, apa ya? Nagkunakan ka nga ipaburak mo dagiti make-up kas kada lipstick ka! Ha? Nagkunakan ka! Siya! Abay, ada reklamom. Nagawan mo na panunot mo nga asawa? Amo mo't anangina ti pinanggatang ko kadagijay ngam napan mo mo't impaburak! Anya ka mo't Ha! Dagita ti pangip-ipanam iti kwarta nga itid ko rin ka. Imbes nga igata mo iti pangkusina, unaan ti pagpapintas mo. Naimbag ko ma, no agda trabaho, ngam awan mo. Adda ka lang dito'y balay, ngam kakastagid din ti kagatangam. Anya! Ala, kanam dagita yung paburak ko ang pagpapintas mo. Tapnumap na ka, anya ka laki din aya. Anya! Ay, awanin kumare. Awanan tinagmamaayan
dagiti ginatgatang ko apang papintas ko. Anyat kahit mo asawan. Impaburag naman ta ni Didanaw, ti salbag a lalaki. Awan panunot na. Anya! Ay naku, Mare. Ang mga no si katawan panuno, nasan at asawa man niya? Ay, naku nam idi kanyak, alasing pa nila kay mo. Ngam ibagaken ka, Mare. Amin na kinaanos sa asawa, kat adamot pagpatinggan na. San ngagnanayon dayta? Kumare. Ay, impaburag na na. Tay isunti pa ka naging ka. Tay sumagamit unaam. Saan mo't ati pang kusina ako na? Anya nga ita, kumare. Awanan, nagitingin lang na make-up, kas kada lipstick mo, parparamag mo kada kami ken Mariel. Agbaliw kan, kumare. Saan ngamin nga amin na balag ang makitam iti karubam, kat masabol mo't nga daging ka? Anya nga ita, insabaw da. Alalagi dinaya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.